Rybalov Edelinský u Ruským Keresture spada do mladších rybalovov. Počal robiť u pozných 90. rokoch prešlého veku na skromných 2 hektároch a teraz je prešíril na 20 hektári. Cahanie ryby počalo pondelok 3. decembra i očekuje se, že dneška už bude hotové. Tako še nam odluželo, bo nam prišla to ta zimna hvilja, ali konječno, eto, od pondelku sme rušeli. Keľo bude roboti kolo toho? Keď bude všetko po plánu, trebalo by za dajaký 5 dní da budeme hotovi. Evo dneška nam 3. deň, otprilike dajaké količenstvo ktoré sme plánovali, teraz sme tak za kolo poli. Znači tak bi trebalo tak za pijatok da zakončíme i tu robotu. Tohoročna prosekova težina vynoši 3,7 kg. I to dobre, zato že vecka može se plasovati tu rybu na veci targovišća. Dneška co plasujeme, tovaríme tako do kamionov, idze daco dolu za Srbiju uglavnom i toho roku ipak tak i bude daco što veže za Bosnu. A daco ostanje tu po Vojvodini po dajakih ribarskih lancov, ktorí postoja baraži po Novim Sadu i Subotici, Somboru i tako. Tohoročna produkcija je relativno uspješna i popri horotov virozoh, ktorý češkovi korenic, bo lik ne postoji. Potrebni vekši ukladanja do kvalitetnej a uvoznej pokarmi, co zvekšalo trošky a cena ryby toho roku nižšia od loňskej. Okrem toho rybároch trapi nelojalna konkurencija, veľký vydatky za vodovodoprinosi, slabi subvenciji, nemožljivosť vyvozu i kradoše, ktorých še nešme na silu zatrimovac, nedaj Bože bic, a pokle milicija ne pridze, on je obovjazno už daljeko.